Betul, betul, betul. Ngeliatin bocah pada naik odong-odong. Welcome to Gaisan Dabi Channel. Hai teman-teman, video kali ini aku mau temenin adik aku naik odong-odong. Odong-odongnya karakter teman-teman. Itu di sana. Two 2,000 years later. Betul, betul, betul. Ngeliatin bocah pada naik odong-odong, Aye jadi inget anak Aye. Kapan-kapan Aye mau ngajak anak Aye naik odong-odong. Seneng banget kali ya dia naik odong-odong. Udah Aye mau ngibing lagi.